Po zakončením tenderu, ktorý rozpísala lokálna samouprava u Šidze, majstrove započali nukašní roboty za biljenje doma, a keď chvíľa dopušti, budú zamenjeni i šidski oblaky, i dveri, i pošorena fasada. Jak dohovorene, budu pošoreni i prostori i terašnjej kuhnji i sanitarni guzel. Zato ti roboti opština Šid vydvojela 1 000 000 dinari. A číslo migrantov v opštini Šid u odnošenju na počatok týždňa zmenšane za kolo 60 osobi i chvíľkovo registrovaní 2168 migranti. Na cených u Adaševcoch 1047, u Šidze na Hajzibanskej stanici 605 i na Principovcu 516. Zaňatí i volontere Červeného krížu i ekipa Doma zdravia angažovaní každodňovo. Popri Šidu 1000 poludzenky za Adaševci, kostiranje za migrantov každodňovo obezpeđuju ešte 2 humanitarne organizaciji i Narodna kuhnja zo Šidu 300 poludzenki. U ceku je obezpečovanje dreva za zohrivanje budinkov.